Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nguna jailie haina mwanamkomor obanwali yo mwanamkomori kao ngwanze komor nane mwanamkomor Mwenyezi Mungu namnike unono, Mwenyezi Mungu yamnike marhema, Mwenyezi Mungu yamnike marziki insha Allah. Na haina mwanadamu ikao yemkomor ngebazima ni madhalimu ikao ndo angamiza we komor na yenge mwanamkomor Mwenyezi Mungu na mwere wadi mziro insha Allah. Amina na mwambe amina. Kwezi watukufu hamade heli ni kumwambianu kana mimi raia mkomori, mimi shababi mkomori ikao njaparo kansi vanu hasura ya zamruwa siyasa shami ukansi vanu heli danzi iremawe komori ne mwana mkomori. Skwalelo inu masikitifu menji ikao ngamjo yatekeleza vanu heze tambu nziro ziremao ye komori nane mwana mkomori. Ala lahandani ila hangu ngamjiyo hena mnayo kwezi wa komori ndivi ensihu ujoka uhundra mwana mkomori ujoka na hamu ne komori ne mwana mkomori ukaya gasina mahaminji indensi hatu haina wakati ngaritsingo hundra madhalimu ngaritsingo hundra makrimineli warenge nsi hatu jumotso dhulumu yensi ne mwanansi ebonge inde risale kao miubeha kwezi wanama mashababi mjihundrao haruma emabara yonsi pia ndivi rijoka uhundra shababi ujoka uhozwa nensi ya komori ne mwanamkomori ukaya mndugu sikitiho rangunda bala rambanga sina mbana riwanao mda wa maha na maha ikao haina mwanamkomori hajitolea nafsa moya hahe ya wani liye komori ne mwanamkomori hamaskiti fumadziro daila ukana ramba ukananga riwanilawe komori ne mwanamkomori wa imma rijari hundru o wandu ikao doramba riwatendeza ya wana zembwana zinu ya uritendeza ili waritowe hongamani richari hundu wanu do andu watsimbengama wobadzima wone makriminali kaundo warenga yetsi hatu wakomori mdo achojeneza namnache rikana mahaminji rikabanu wala wandu ramba waze wa hatu mazuki watu ramba wandu wa siasa rikabanu rikabadzima sinao wakahamba zendrabo ne masakala ya ukakwa nahenda haruma voti heze tabunziro ziremawe komori ne mwanamkomori lelo mru hajojuzisa ngebanu lelo ijana mnaje haukabwa komori zinudizo ni komwambiani yakabanu zinundrabo izo ikao ndori ramene wao rambi wao no wandu wa siasa wanu wandu wanu haina usiku waka uripara haina usiku waka ufanya conference ya ukakwa nahida haruma voti hema sulaha ya hensi ne mwanansi obanikaundo yaliyo sharjari hundu mastanjabuba komori garjoka helewana mnaji owandu wale kaundo waka uripara wamba ukanaka wati voti 2024 heza shari ya mshinzi ikelelo wakahenda wendewe hensi sheikayo shanrabu shahesen yabu mkau hadayo wa komori shamaskini gar aminio kana mkau jihada ya nyinyi ebonge inde mana ni komwambia nukana vanura wanu warengensi hatu owedzi wanu ruamba mwanzo waridailie waritowe hongamani wanu owedzi raha nao opposition wanu walio wanu nde maana rambao kwezi wananyasi wa komori rilemewa na mriveshe wanazijana wa nyumeni waje wahozwa nensi hatu beka de majindu yanu rawanu walwe nensi hatu
ra wanu wanzo watowe wanu walwene nsi hatu wanu nsonsi pia wanu wedzi wanu tsibe wanu wajoka uhuishe mwana mkomori ne komori haukaya zendrongo ikao do warambiyazo ne zendrongo ikao ndo rionao nizo zinundrabu bakomori ewa nge wakomori narike hashiri bainu densi hatu karina ujua wake wangu waje warengensi hatu waifanye zikaundo wanzao side namna hiyo inde mano kana miumpara ni mashababi yaka ede hali nu hatandi ngari dhulumi wao ni madiktatori ngari rumili wao ni makriminali karina ujua namna hiyo karina ujua ngaru hambi yao waziri wa Hezenrabu Humedi msaidie ransi wa ujabari ransi wa ufudhuli vanu kutsurongoza watoto waloma weni yambu udebo Humedi msaidie ngorongozo eta dojue namna ya urongoze eta ya komori wa ujabari na utsofu adabu na ufuzuli wa Humedi msaidie na ukaza kifudingosi inu densi hatu kam na ujua mrengensi hatu nekena bumarengensi hatu mdhulumu le taifa la Komori shamsi rudim hayabanu mkana ujabari na utsofu adabu bangari mwambia nukaya rigarjohum layani bainu densi hatu sonsi pia embabi za ujabari za hanyu banga wajomba hatu hauma bani hatu wajowa hima were mamilangu we matike za mafura Humedi msaidie o ujabari wa hapo no utsofu adabu wa Humedi msaidie no kaza kifudingoni si wana wa Komori sonsi pia kwa mrujo jabanu mruya jera shangaze kanga nyina mbabiza wangu wamezi wanoho madingoni mwanyu simwengoni mwasi singari aminio kana inde Komori gari hozwa une mwana mkomori wongewa ujabari no tabasamu wahanyu no anumloha rumemba ezimu no kaza kifudingoni nekeno wizi mranganya wa mashirika ya daula au kabo Humedi msaidie mrudojua namna ya uwibisa makalima Humedi msaidie ngojo kaurinikaleso hindi yema pesa he corona huyafanya yema pesa he kaneti bo Humedi msaidie huyafanya ngema pesa rakapulayo ya heze kashine no misirini mnyafanya afika mnajore ngema pesa hatu mrudi mdorona hamasi simbuzi zahani karina umbani nafasi hauka indensi hatu kangabo wandu wachosubutu rongowa bawalewe wanatwa mawateti ya mbabi za hazi ngari mwambia nukana stop ba indensi hatu kwezi watukufu Tanzania urongoze bwana guverneri Anise Shamsudin ni mwambie ukaya wakati uja wakati ya ukamrumme ya wanza yensi no anansi wakati uja Anise Shamsudin ni banji ya meli usiku wa jana ibali ya maklandiste ngari lindao kainao jokiri guverneri Anise Shamsudin vanu mruju wa harendembi mru harutadi mru hatsaho ko murisama heza mbikaundo ya renda shangari juwa ukabo guverneri Anise Shamsudin ye magali ya tsimbao harumensi ya Komori Anise Shamsudin ngawa mongoni ye tarehindo hakimu Anise Shamsudin hu shangiria ye makriminali wanu ye madiktatori wanu Anise Shamsudin utehensu kaya lelo embabiza makalima za hao ujofanya konferansi wambe wananyasu waloma urengo wako zao itsuka karitsujua ye magali Anise Shamsudin watsimbea mwensi inu eza henga ruhambi yao mrujua wakati mru hatsahasama kwezi bana guverneri Anise Shamsudin ngaruhambi yao kuna ujua
ukeneza dhamana za guverneri yao hata ze dhamana zihise o guverneri ya manda yao ihise uje wambe ukanango dailiyo wana wakomori wanzuani bana guverneri ya Nisi Shamsudini kairi udimisione upare o wana wakomori walo harumale si wala nzuani ya ukaya zenrongoza afanyishira no mjo wahe maklandiste wananyasi walo harumale si wala maore yemeliyo kena unji ya nzuani yabo do vanu rijohu salwe Nisi Shamsudini rahawa jadimisione wapara wana wakomori wanzuani wambatsidenda mna yinu ngari si hao honziani kabati ruhusa haukaya vanu abakaritsu shindana haru masuala la siasa ijeke ndo biwori toka umvoti ndo biwori toka umvoti ngasi haru mamsuiba mziro haukaya vanu emana lelo rambao ukaya emajindu wanu wambangu wari waniliyao wanu rambao opposition rambao wanuezi rahanu warengezi yensi yatu inyamiza ngamani vanu bahale danziri lonilo ngaritsa hao wandu wajoka uhezensi woju shensi singamani ye mwana mkomori ngukozo ye mwana mkomori katsunda mbendu yala ye mwana mkomori hangamia wanyumjuhe mwambe ukananga mweda waru mafoti za 2024 ngewandu tsukana mo ngewandu tsuka wanono ngewandu wenda haru mafoti za nyichaguzi inde mana ramba ukaya nyi opposition nyiwezi rahana wanu warirumao ngamu mrongozoni mazuki watu wandu wa siasa side diaspora ya hatu baraka danyima lideri wa siasa maopoza mdo Ulaya ngeho mkalansi za hindi ngeba nunga mtoka uri nikaleso hindi si wakomoriri lokomori leso hindi ni mtoka urambiyayo maisha madziro ndabi mtoka mbokananga mhozwa one mwana mkomori bange arumwa mesha madziro na nyinyo nsipia mkanaze dhamana za hensinu yezo mwafanyanda zi yeze fonksio za hanyu hizo mwabasa we mwana mkomori genda zi vanu ikari jamanu vanu ngari juwa uze surusu za hanyu zonsi pia hamzima roposiso ulo vanu roposiso ulo Ulaya ngari juwao esha sababisha zembana zinu mavura zinu faida za kinafsi ya za hanyu mwanikiwa tomaya ikao ngari zijuwao na si hosonirenda o hamzima ngari jok denose esha sababisha mwata wa harumase mbana zinu ntwanze komori ne mwana mkomori ewa ngegari mwambiao ni wandu majuha majaza nyu Ulaya kaina ujua mkensi harumase kanape za Ulaya mdombo kawa na komori kwa tsuku balusa pare ni na mje bainu densi hanyu emagali yanu nyide mwatsimba ramwe jaka mroha na mje mnyefinihe beya ya tsimba tsindami walea ya tsimba tsimdu jahamandami ranguwe webo Mamadu ranguwe webo Tosha Johari Hasani Hamadi ranguwe SMS rawebo Rija emagali alo harumwensi inu nyonsi pia nyide mwa ya tsimba kamna ujujo tsimba magali mjuhe mjeza jumje mbakishe Ulaya simaraia rihonda neneze pokase za hemalindi ikao nyide mwatsimbe malindi ngari mrongo zaoni na mje mfini hemagali baison rabu azinun rabu haukaya zinuri kaumwambiani rikaumwambiani nyo opposition kaya eze proposition za hanyu mwazi proposa hindri nganyina mahamine ya kamili kao kamtsushindo wana nele krimineli lambawa za la sumani nge tartibu hindrini na mpango hindrini kao tika umwambiani wanama walua bahangu rango mwaname Sufu Muhammadi bwana rango mwanja wa Razida rango mwanja wa Mwinyi Baraka tika uwambia proposition hindrini mzibali yao maudu ya 2024 namna rjoka ushinda ritowele krimineli linu hauka izo mimi nionao pando hangu
kamna ushinda mumtowe hamvu haukaya mrengeze mali zanyu mwende mnyeha izo mwaziba kamtsuhanza mzitowe mmanenazali kamtsuhanza mzitowe mrini kesimaraia rijoshinda liwanenazali yezo mwanjibu hindi mimi tsimambia nukaya kairimka nsinyo opposition baba nwakamrungwendo harumankodo ngebidomro ake harumankodo kaina ujua mtawendrongo za voti na mfanye tartibu bo opposition jana mwaka wa mrukumenaya lelo kakweli ngamanzo mwane nazali haustaarabu na mjemkensi wazima mreshawiri mrensi umani faida za kinafsi ya za heze parti za hanyu mzirensi mjue ukaya lelonga mnyo opposition ngambeho wandu wararu iko wandu wararu wangu vaja mzima ya hondana no neteze mturu si wakomoriso ntipia hauze parti politiki zo ntipia ngamshangiria we mruola bantu amini ukayale kriminali linu galijoshinda lihibe voti ngezo mwanambia hindi nye opposition mnambio kabwe dezi jimakinishe ba 2024 kabati voti na singari wombao azaliwa ingari jo mto wara 2024 yejaja haukaya zilandrabu nizo mwaka urambia ngeza ajalelo hindi ngeba lezo mwanamba jana nye opposition mloba ngeba nizo mwafanya lelo ndazi banu rengo kaya nyi wanafiki rahano wanafiki warengetsi hatu anu lazime karja banu richerudo mwabiani babanu siti wanzani wanyu siti wananyanyi haukaya haina mrutwanze komori nema na mkomori weti mwananyasi ngamjojo henda mwatahemba biza wamezi wakeo malingoni hanyu shawandu hamadasi ra aminu kanendensi hatu wallahi siti wananyanyi kwezi watukufu ngamjua usamihi ikale jiwilo gali heyau daraja baba nwekale lori kansi banu ngebidio hena mzima ridobe nula nasa kweli shari rensi ndrabo dingosi ba ndrabo hafu bamule lo wakomori na rikeradhi ridoambila na kweli mbantere rensi ndrabo zinji ngele lo mnuku tuka jenezana mnachi mwanama mtukufu razida ngebanu razida izo wewa urambi yao hawizo wambi yawe mara yawa komori ngenda zi vanu na rikubaliane rireti matatali yangu basi karja kubali wala sikari na ukubali hauka sitimba biza wangu wamezi indensi ya hatu ikanga mabanguzi na riasinge razida oskwalelo inu njawelewa besha mikawelewa wakati mwinji shamikanza njebanu njeni kensindo jundu wa majundu shanga msikiti hopa ndo hangu bakomori razida ngasarumemba na inu razida haina wakati kwa mbango tsako daula ya haki ngebanu daula ya haki shino hindi bakomori razidanga we harumale dahu la Comore Telecom ye directori wa hele dahu la Comore Telecom owizi ne mafiti ya yafanyao razida kujaparo nge usiku zima wajawalaani zenrongo nezetwabi ya mbungufu zilone directori wa Comore Telecom asibabu dokonga asibabu dawe ya kaya ngawe hazini Comore Telecom vanu siwasaya ritsawaze hazizo nora ambaka ritsuenda ngiyabo lelo bora zida baruhambi yao ye directeur wa Comore Telecom zemali za Comore Telecom hazirenge hanjiyao mijini harumale jera lambajini bali hataba hango harumale jera lanzuani wakazao mapano ya jua ili ya ukhalabu wa Komori wakango endao haruma voti za 2024 izora zida kutsusubutu heba
wazilani waone sokati haki zendongo yemba director ya Comore Telecom irendao kaina ukiri Borazida yemba director ya Comore Telecom irengeze mali zahe le shirika la Hatusonsi pia yafanye msajaja halafuye maasha watiti ikaundo walo yabo wafanyoze hazi wakena mshahara mbungufu wakekwa hundu mbabiza magari za wendarumwa zihaziza hao ingengaru wambia Borazida kaina ujua ukeba wambengu watahuda ule ya haki Borazida no yaboga waharumale shirika ikao do ufanyo hazi ngali ruao hitwa wana wa Komori no aboba Borazida wambangu odailio wana wa Komori kibano nyinyiga mwanzo mribaze matso no narike makleri wa Komori karina ujua vanu kabati mru yaleziwa shiunga shamru ilu densi ya Hatusonsi pia haina mwana Mkomori ngene jukumu ya uhima ya shemeze ya beti haki yabonge karina ujua lelo rikesi na wananyasi rambenga ranzao daula haki na balaho dingoni ngwa shangiriao wandukao ngwa roho hitwa yawe daula haki yabo yodai hivi daula haki mwanzo mitsahe amungarambula nao sonti pia vanu sonti pia si wanure maba rambangaranzori wanena mbana ya kifujari rambangaranzo daula haki sonti pia ngarambula nao wa unafiki no wandu warudiwa himiliele jamfilinu walirendao naye ibongekari na ujua rido hamba ukaya emakati ya mwando rido hamba ukakari na ujua ritoweze dosie za hanyu ni wandu ma opposition Oli honga sibadzima ngari wanao mbwana sharika ufikiri ya ukaya magali mwatibenti ne mwanansi rikafikiru kana bana mrutadi ngamtsawaze samaha ilirike sinani sharjari unruba la kamja astaghfir shanga nyibadzima nyina makriminali ngwarubi ngwarwa hitwa na hunu muhimi mwabanga manzo daula haki kiradhi kudoberu nalaza kweli baba nukoto kafunga mungu kabatsimriani kamru ya shishe kabatsimriani kamru inru shahe ya shishe mru indensi ya hatu ndensi ya hatu na mwambe ripulilie isengamani beke isengamani sonti pia kabatsujovuka shake na ujokiri bake unafiki yenusunu ngwamba ukaya ngwa wanona makriminali na balango bazimaone makriminali yenusungwa uhunu wamba ngwanzo daula haki shabala walado wandu warengao ezahe ezilono wandu waloa za kweli wa daula haki warudiwa behale fitina no kaina ujokiri na mkera dhandoka na baraka na mkera babanu komru ya hula mru komru ya patsa mru ndetsi hatu sabari jutoka namna hiyo ibonge gari mwambia oni ni wandu majama Samia Ulaya wandu wa siasa sile diaspora auke diaspora wanweroli hao do ulekeze mabavu ya hemichi ya hatu diaspora wansi wandu wa siasa diaspora wandu kaungwa rao danzi hena mbaye zijokangiyo banu wajuhe wafanya monano ware danzi wasikiniwa sha diaspora inti siasa ngangari mrongoza uli nyiwa rumaja masafara nsa makanzi na mrenzi wa unafiki na mrenzi za nabweza hanyu msije mkaiho mdwari nikaleso gamjoka unikambani leso kwa garjuwao madanganya no fujari mafanya rumitsini mtu wa mtawa mchazanyo hiyo lelo likafikiru sisi siwa na nyanyi hapo ya kanga mgozwa unisi shaka mnojokiri mketse baba ndobira mwela likiwaru maza media zimu mweja mwamba mafiti mwambi wako mwari mafiti na sigar juwao magali mwatsimbaru mwetsini ngengari mwambi yanukana na mje kweli mbutadi na mje baindensi hanyu indensi hatu kaina ujua mtsodamba ukana renda Komori ngari jofungwa ngebanu alakika Mwenyezi Mungu ngani musisoni ni wandu wa siasa mdo Ulaya mahama jama kansi Ulaya mwabakisha hiyo ngebanu kamsina strategy ya huja Komori raja rafunga wandu wanu Sheikh suala ya hanyu dokanga mweja Komori ngamjofungwa
ngena mfanya taratibu ya hoja rijari ribatoa wanu riwafunge watu shikina ukiri le batani na le burkutsi la mafitsi linu henda usikuruso jaramba ndrabu leno ngoto na mruwa poza hapa aliparahula hende haramba mafitsi na masakala umwane mswabili izo yarambia tilizo yarifanyili ya simaraia hawemi hadi yarambia simaraia tilizo jokorudaja zifanya farjuka gari nusabarindi garjuka banu hatani yonge wanama wa Komori na rijuhedi ngoi baindensi hatu ranyi mlobonze mstere hiyo rasirilo hunu rikozao ngari aminu kaindensi hatu kaina ujokiri di hali nu hatani di hali nu hatandi ye vanu kaina ukiri mdu amba ukaya mdu ya henda ngujofungwa ngamonao vanu na kansi vanu inu nyumba ilwana shambro ilwana salo ni eshio vanu na waho piriso miulala mna godoro wa M+ wandu wararu nomi ujoburansa nyumba hangu inu sendetsila la pirizo hazinu mimi ni zambao yabo lelo kamna ujo kaulaya ngambubu wao elavia hanyu halafu mtodo sindiha wanahe mabani hanyu walo harumwalesi wa lanzuani mwalinga zija ukana mwende arendwenda huu vanu sisi singarishemeza wemesha madziro yaremawe mwana mkomoru tsushundo mdambendu ya hala shakar jema vanu ya uwalili ya majinru ariaje yatowe kriminali ya kensi wako nyima kriminali hamandaye sidi hori wanao na mje ni wandu manzoe ziri zaezi mje mwane ni nyine mabani hanyu bakar na henda rendera wane na makriminali rularife vanyu mjuhe mrengeza mvio mje mabe ukananga mrengo ziri zaezi amro habu mwisani bambalandrabu balandrabu Monsimbili ni wakati wapare wangu waje wakensi bandani wambeze tabu siremawe mwana mkomori izonga msijula ondau kwa mkana zetu wa mana sayensi mruna nambie ye fonksio ya mzima ulo ulaya ya ifanya ye hanstarehi ya he mwana mkomori nyonsi pia nyiwezi roarengensi ya tuwende sao ranyi mwambanga mwanzo mwanilie ye ranyi mkomori nyiwezi vanu esha sababisha lelo riloho madingoni mwanyu haurakaho madingoni mwanyu raka muhimiliani rikafikirukana nyiwandu kao nganyina hamu ya hensi ne mwanansi shakarjaka ujokana lelo ensi singamani ye mwana mkomori ngufo halafu mdobira mwamba ukananga mwendo mwehensi kayo shaseni shandrabu yeka mtsono kanabo nyinga msingo jihadaya kafikuru kanga mwendo mwende mwehensi kayo shaseni ike kweli ngamtoka undra voti kwa mwenza shonga wengu tutokorudia renge babo ya rudia rume hayu mkeba mdobira mwerudi mweri tusama bali fanya mandamano ibongena mje mwani lensi hanyu banyide mwanzo sirizaezi singari wanao danzi la he mwana mkomori ya undremba majianwe ya undremba mwenje ya unihe ya undremba nzia ya yene ya undremba nru ya deskarti na bezwe zahazi hauziri za ukansi ya ruma zifaume yote ni wasisiririliyo ebonge wakomori yoajibu mru hamandami nje banu nje lani izitendwa zilwane madhwalimu warengensi ya hatu nane madhwalimu wambangwanzao warengensi hatu mawo nabe ukananga rifanyo apeli wananyasi mlo ulaya kwezi wa Komori na mje banu mabani hanyu mje mfanye siasa baiso ndrabo mtu amini kaini hali wana wa Komori wajuha wanora nzi ulaya zetabu hakabanu emajinru yanu wanuwa yeshi harumamesha madziro rango mnaijana ni hao hiwange na mje kwezi mabani hatu bensi inu zensinga zitingoende siwa ni mabani hanyu simpaka doan rabaye wanu no simpaka doan rabaye wanu unukuwa tina muru wa yansi
kamfikuru kanensi ya hatu inujwe puwa ngayo ndahu siyapu yatendelwa ni belu yatendelwa ni msaidie ani wandu watsuona vizio watsuona mbendu hetswani katsi ujinga na utsovadabu na ujabari halafusi numdobira mabokaya kamtsusubutu zamba baringa mjohenda pirizo ye pirizo mwana nyando Ongo ajelaiho sasita sitsolale peka besha tuvu sheda machine ngefikiro kabanu karti pirizo vanu ngasipirizo haukaya kumkomoro washindwaji hapo tasi hajihundu na jimilikisha na ralmajana maili za unambahindu yabo aminuko pirizo mrutsolale peka la sasita ibunge mwana mkomori la muha kwezi wa komori ngambe horisala harumawa nashwa hangu walo komori ruwalo nzuwani ruwalo mwali ruwalo ngazija ngamumbeshone risala inu bwana shwa hangu akaya haina mrulo na mrumme na mzinga renro haina mrulo na mrumme na mzinga renro bema bangwe riko kanti harumwe marengwe riko kanti ezambao kazitiza mzaha hasibabu hindini ngoishio mashababu walona nruwashe wambao kaya enge watwenda hoda honi wende waparise mrumshe hawarama hiyo hawafanyi la dharau warenge evalizi waru hoda honi wende zao susisa hai eba no mtsingwanza mwendo mala honi wende mwadungu amba pomwana zinrongo ina mnazilio hata mrungu wono haya homrendo dahoni yebonge namne maisha heli yaliyo mrato shindwa jimilikisha na kilo yankuhu hau kilo nsohole mruye balahe ndo dahoni mruye fanya nsunda rukajo shindwa towa bazari bahata mrungu wono haya yebonge rijojibiwa ridumbizo malahoni bahata kartajo kubali sama yebonge ndemane risala hiyo nibesha wanashwa hangu ya ukaya haina tabu mziwa na malahoni mruna zingare mrumme bao nraume ngwanzao wajitowe ho malahoni heze tabu nziro habu mru atoshinda hunda kilo nsuhole mru yebale joda honi ninde risala na joka umnikani ni wanashwa hangu haukaza ndongo hizo ngazambao harumwe mabangwe ngazambao harumwe marengwe ne mashababu ikao emajeli ya honre komio mru atoshinda ula kilo nkuhu kairabe seka mru atoro hao dahoni bamrungu wono haya na mashine mwana mrumme sunda za kamili ya toshindo to warasiyo dahoni ndio mrunge mruhindi haukatsi kwanza hahe na mungo chokana ka haina mrumme yuko na haya heno wakatatu ndo dahoni ndio himile mrumshe yabanga ndere sala na jomnikani ni wanashwa hangu ka ado mruna zingare mrumme mrotsi wone mai hata mropulile mrumme bangwa tsahao wajitowe waone maondo dawani wajitowe heze tabunziro za mbendwa hula ya hena usiku mkomori kwezi wa komori raba indensi ya hatu ngari amini ukaya shinu jihadi haina mwana mkomori na aminu kana indensi ya hae na ngari aminu ukana shinu jihadi besha wanduwa ili ekangu ambao kweli harumwensi inu wallahi ngari aminu kana ngari jowlano wallahi ngari jowlano sha izo nanzoni mwambie ni kwezi kwa komori ngabo kalima tsali nuli kwamba ukaya bahazo hamba bahazo renda ngebezo hamba karjasara hamba kamkaradhi rafanyezo renda aminu kana izo dizo na jomtsahani haukeza wambaramba lazima baba kena zorenda hebo ngekwezi wa komori ngamjo msamihi handani rane jatsaze sama zangu ngambosho marahaba menji wandu ikao ndo dunga we video inu nano wacho hidunga banda banu ili ya ubehe risala ukananga sivadzima ngari aminu kana indensi ya hatu haina mndu hutoka husisiwa maudu nsiu ya kiyama hena mnekao duya sana
ya shinda ya shemeza le danzi la mtuma Mungu hensi yae enamna iko zao kwezi wa Komori ngamumbusholeni marhaba menji nyuandukao mkansi ho wakati wa hanyu ya udunga za fikra za hangu ngamumbusholeni marhaba menji na ushukuria ze media zonti pia zikourenga za video za hangu zitambaza hususan de media yambao chaîne libre de Comores vatina udiwaza wananyasi wa he za habari za Komori vatina udiwaza ze page zonti pia hamade Komori dunia nuzu CDN ebonga tina ushinda ni waze ze media amtomboshalani marhaba menji ho tukufu hanyu mkoni kao ho jimlifu ikaundo mko ufanya nade namne kao nyushinda mtsambaza ze video za hangu abunga mumbosholeni marhaba menji ngamtsao samaha ika lejila hangu likali hea daraja ya tumba mpaka ikatirongo wa makalme kao wa Komori kwa jawajibia ngamjo msamia uka mi mwanadamu ikatirongo wanro yode kuduro Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngari aminio kana ngari womba Mwenyezi Mungu riwonendo insha Allah yabunge yabo ngamumlahoni heze ntosa za Kiislamu za hangu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh arjuna na wakati wasatena ikahalaka almauti haril hiza akhsantun marhaba menji.